Дойдурдунан билдирилибит литература сылыгар анал идетибит үлэхеттери билемнээхиңе болгомте эмие тухайылдар. Беледири боллакка саха серегар литература үлэхеттерин билемнээхин 2-тынча сыллар киирбиилергер сагаланар. Ол курду 2-тынча бир сыллаахха Саха государственный университетін, Саха филологиятын, культуратын факультетін ихинен литературны критиктары, оны редактордары билемдир сала арылдар. Отты 2-11 сыллаахха прикладной филология хайысқатынан литературна үлэхеттери үйретеллер. Онын быйыл сүрбетче кихибитер Кәлер үрәк жылдығар тыл института литературнай аяр үләхетін ден саңа едені ариян поэзия, проза, критика ден қайысқаларынан жоғырдақ жону анан үйретер бұлан ақтар. Бес сыллах болар бу. Жүгейден онна тодокумона ена оһуллан местетин көрүлән турар. Аны күтүгәннән туханамын бу Россия дитнен литература хала билләр либитнен республика манна целевой местеләре көрөрә эбите боллар. Ана менен бу жаталана жон июнен таккаларыгар көмөлөһөр эбите боллар. Биллән турартан эге төмөктөрүн көрөбүт. Онна айырыларын неме көрөбүт. Кандык тохатын таланларын кенеке табагаханан быгытнан кетактан аспыт кийден бар. Оны күнүскө халыбытын кенетен бите кетага халлар.